What's up mga ka-fishing? Nandito na naman tayo sa Arayat Dam, Bundalong Dam. Yan. May ingwit na naman tayo ngayon. At Merry Christmas pala sa inyong lahat. Ayan. May kasama tayo ngayon. Si hi. Hi. Guys, nakahuli si Maron. Ang laking hipon. Huli! Sana all, laki. Nice! First catch. First cuts. Ayan. Nakahuli. May nahuli akong ganito dati. Hawakan mo ako. Yung sa San Simon. Laki. Grabe. Dati may nahuli akong ganito dati Super sa San laki. Simon. Malaki pa sa kamay ko. May nahuli akong ganito dati sa San Simon. Ano? Wait lang. Wait lang. Nice one. Nice one. Laki sipit oh. Yun. Pakalaki. Hindi pa naman kinain oh. Sulit. Haba. Oh. Kakain ko yan mamaya. Haba lang galamay. Tipit pa yan? Uy. Woo. Kakain ko yan mamaya. Yan. Bumubula-bula pa oh. Pakalaki. Sana all. Swerte, swerte. Swerte. Ingat. First cuts ni Maron. In case may isla dyan. Watch guys. Guys, bulik. Dalawa. Nangit ako. Yan. Ready? Hmm. Huli. 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 Dalawang bulik. Bulik guys. Uy. Ay, huli. Ano na yan? Bulik. Dalawa. Maraul. Galing ng mata ko. Mamaya na lang. Oh, galing naman. Galing mo na yan dun. Galing ng mata ko. Maraul, nakakita ka. Guys, may malaking huli. Sakto na lang. Anduli. Akala ko kung ano na. Sakto na lang, akala ko. Kanduli pala. What the fuck? Pakalaki. Nalalaman pa kasing password eh. Huwag Boss. mo. Huwag mo, dito yan dyan. Gas. Pakawalan mo na lang ulit yan. Anduli, ang sarap nito. Anong masarap? Huli. Huli guys. Uy. 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 Ayan. Buisit na yan. Nawala pa. Woo. Hahahay. Rojo ay common. Common guys. Huli guys.
Burase, guys. Ano maron? Burase. Dapat to. Uy, huli guys. Yun o. Oh. Pangalawang burase. Maron! Ano na? Pangalawa. Di ba? Makangat. So ayun guys, magpapaalam na kami. Uwi na kami. So ayun guys, parang nahuli natin. Tilapia, bulig, hipon, saka ano. Ayan, common. Saka burasik. Yan lang huli natin. Laki talaga ng hipon. So yun lang guys. Thank you for watching. Like and share and subscribe. Bye. You know. Yon.